DCC wa Chuka Nkaduda Hiribae na atongereti kundi bya maabisa bandhikiri na borithi kire muchemanio jwao na arimi bakawa ba factory ya Njaina bubundikiro chonkoni bakawa karaka yirondene factory yu kamungana jwa milioni mugwanja kiariro chonkoni bu Nkaduda augite bagatigira amba baba ni bagwekirwa mpene nonde orateta kiro urungamiri wa factory je ni wagi wa mitalatara ire agirite agukari arimi bakawa na ku aja meru arimi bakimera giki ni batimanite na kuga kumania na utevibo minister munya bo gukuria na gukira kimera giki na ndipo bari murengo ne jwa Azimio kenda munya etana mbere kubokiria Samuel Geshima na ripoti je walipewa maneno yote Gikaro kira gitongeretwe DCC wa sub-county ya Chuka Nkaduda Hiribae ya kwaraniriana arimi bakawa bakiwanda kia Njaina uchwira kibonia achara irabagite nyuma ya kawakao kogoribwa chiringi milioni mugwanja kuiyo biumia biere bikuruku muchemanio niojo Nkaduda arire amwe na afisa bandu ngiche okaria amwe na chiotweria bareo afisa ba DCI. Pana uchunguzi unaoendelea ili kuwanasa waliohusika. Tuna washukiwa kadhaa ambao DCI ataomba ruhusa kwa DPP ili aweze kuwakamata na kuwapeleka kotini. Na meneretie utongoria bwa kiwanda giki akiugaga kiri muchemanio jo atongoria baba batiraomba kuonania mabuku marekodi cha wendia bakawa. Pana ulegevu mkubwa mno ama pana mapungufu ikija upande wa record keeping. Hawa watu hawaweki nakala nzuri ya namna wakulima wanavyoleta kahawa yao, namna inavyotoka kwenda huko kwa millers. Nabo arimi babai bakenerete gwitigwa mbu aramo no guba kuga atongoria bagono wa mwankaba igwe bakemenyaga bura wamba bobobo aruthikire na ikyo gitumi bataringa ripoti kureo kenda afisa ba DCI batikajokia mbano chanjara cha amba babu kuruthana cio chonkoni nuko na management aruthire direct tactics yani kusererwa kenda mathira matha 24 tha ino ni kiume kimwe ni kithiru DCI atwira riu maunto ma dusting matombekana ona kuburiwa na nguo ino no ntwaride is very late no gune bu management endaga gucererwe nkuruki bariuga kinya akaria bautugo barabaithiro batheketwe njara no mwanka wigwe bakimenyaga ura aijite kaugaga kawa Njaina kati kurasha kalioneka kadiete ona ntumetu kwe members mabangite kuthikorogithia na tuyo tutikwenda maunto makorogithia ntu we are Christians na tutiteketie maunto morogi nimbie gutuma watchman umwe ugatire ati kwenda korogithwa na riringeria memba kimera gatire mutigetekerie korogithwa nuntu kwarogithwa no mwaje twagakua ni antu beto bagakua kogu ni kuonania watchman wagatinde kwa wega no auge wo mwaje to no kogu ni gitumio na mataringwa ni gitumio na mataumizwa ende bariugano mwanka atongoria bago baebere iteni kenda bathimbere kureta kawa kiwandani giki tuku request kiama kia Mitheru Society kira giturungamirite kirungamwe ti umorimi kutibu omba guswa mwambe karirite giti no mwanka ambenuke kuma raino wona twakurukana na njangeno utika wa kadi ya mpampo kaire untu ni kuonania kidigia ya mpampo nikigushikana wambora tularingirwa na kundeni ya kaunti ya Meru arimiba mashamba makawa ibawatanirite na urumwe kuigika mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kithurano ni kinene kijite bariuga barenda Raila ajukio tongoria kenda waziri munya athimbere kurutha maugaruku kire urimi bobo bakawa muchoreo kwa noro igwe mbitabwega urampeja ngugi noro mpendete ndeje tukari thirikari ya Azimio no tugatethekera twinde na twitete Azimio aswa nontu twina mwana wetu Waziri Peter Munya uria tukumenya no minister wa agriculture nkuruki ibakenerete kuthurwa kwa umwe wago kuma ntere cha kirugine tamwerekeria wa New KPCU mucokia minister of agriculture itongetu Munya kairi nontu bwa kunthura ndi mwakirisi wa estate farmer ndene Meru oni ndimite mpumite ndi sana ningwitikia oti muntu ungi othurwa umite macinani aije manto akawa kuma nthi korwa kiuria no tondambiriria ni itina 150 utungi
mwanka na ndi mbije manto ja kuma ndi mwanke guru tukicongratulate mukarimu sana nontu bakoewa gite kia director na ikuonania na ndi manto chonde decision ile ikathirwa Nairobi chonde cha kaoa na ni KPC yaitete kuraja mukarimu aketha to represented turi arimi bakaoa ndene Meru. Nkiripotera Weru Njuma kuma gĩcigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma.